mu gihe amamiliyoni y'abaturage muri Korea ya ruguru babyukana inzara y'injyana muntu. Umugabo umwe wabyukira ku ikawa yo muri Brazil, inyama za Kobe mu Buyapani n'ubwato bwe bwite bw'agatangaza. Uyu si umuyobozi usanzwe, ni Jong Un, uwiswe umugome, gusesagura kandi ukize mu buryo butagerwaho na buri wese. Uyu munsi tugiye kwerekana ubuzima bw'ubuherwe bwihishe inyuma y'ubutegetsi bw'igitugu burusha ubundi ku isi. Murakaza neza ku Nkomoko Official. Muri Korea ya ruguru hafi ya hose umunsi utangira kimwe saa 12 zuzuye za mu gitondo. Indirimbo iteye ubwoba yitwa waba urihe generale wacu dukunda yumvikana mu ndangururamajwi hose mu mujyi wa Pyongyang. Ni indirimbo isingiza igihugu yashyizweho nk'inzogera cyangwa se alarm yo gukangura abantu. Atari ukubakangura gusa, ahubwo ari ukubibutsa ko byose bitangirana n'umuyobozi w'ikirenga, ariko mu misozi iri hejuru y'umurwa mukuru, inyuma y'urukuta rurinzwe cyane. Nta muziki uburiyo, haba hari umutuzo gusa, kuko Jong Un we ntakangurwa n'indirimbo ziratase. Abyuka igihe ashakiye, ntagira gahunda ihoraho. Iminsi imwe abyuka mbere y'izuba, indi minsi ntabyuke kugeza nyuma ya saa sita. Isi ishobora guhagarara ariko ntiyatinya gukomeza kwiryamira. Umunsi we utangirira mu nzu ya Long Song, urugo rwitegeye rwonyine rufite agaciro kabarirwa muri miliyari 1 na miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika. Ni urugo rufunze ku buryo rutagaragara, ruzitijwe n'inkuta z'amashanyarazi n'ibyuma bihagarika itumanaho rya satellite. Ni ingoro yubatswe mu buryo bwose kandi ni ibirindiro bikomeye mu buryo utakumva. Imbere harimo pisine ifite uburebure bwa metero 50, ikikijwe n'inkingi z'abagereki. Ibiraro by'amafarashi bifite uburyo bwo kugenzura ubushyuhe birimo amoko y'amafarashi yavuye mu Burayi, n'ikibuga cyo kwitorezamo kurasa cyateguriwe imbunda ze bwite, ndetse n'icyumba cyo kuryamamo gifite amateka yihariye. Amashuka yihariye yavuye mu Butaliyani, amatapi yo mu Buperesi afite agaciro kasaga ibihumbi 100 by'amadolari y'Amerika. Umwuka ugenzurwa n'imashini usukura kandi igashobora gutahura uburozi buri mu mwuka. Nta madirishya hari gusa ibyuma by'ikoranabuhanga byerekana izuba rirashe bitewe n'uko yumva uwo munsi. Abashinzwe umutekano batangira akazi kabo amasaha menshi mbere y'uko akanguka. Buri ntambwe ya mu gitondo cye iba yateguwe neza kugira ngo hatabaho ikintu gihuye n'icyejo, hagamijwe kugabanya ibyago bishobora gutuma agira umutekano muke. Ndetse n'ikawa ye yo muri Brazil idasanzwe, iteguwe bidasanzwe ku giciro cy'amadolari 500 ku kilo, ibanza gusogongerwa kugira ngo harebwe ko nta burozi burimo mbere y'uko igera mu gikombe cye cya zahabu. Bivugwa ko mu gihe abaturage be batonda umurongo bashaka ibiro by'umuceri bagenewe, nabwo bari mu bugenzuzi bukomeye, we atangira umunsi we akikijwe n'umutuzo, imyambaro y'agaciro n'ububasha, kuko muri Korea ya ruguru ndetse n'igihugu bwacyo kiba kimutegereje ngo abumbure amaso. Mu gihe amamiliyoni y'abaturage muri Korea ya ruguru batangira umunsi wabo nta kindi bafite uretse agasupu k'amashakonje cyane, cyangwa ku munsi w'amahirwe udutete duke tw'umuceri. Jong Un we ngabyukira ku meza y'ibiryo ahwanye n'ay'umwami. Ifunguro rye rya mu gitondo riba ririmo gusesagura ngo gukabije nk'uko bigenda bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye. Ahabwa ifunguro mu gice cyihariye cy'inzu ya Long Song. Ibyo biryo bye ni ikimenyetso cy'ububasha afite. Ku masahani y'agaciro avuye mu Burayi, ifunguro rya mbere riraza inyama z'ingurube zo bita parmaham zo mu Butaliyani, zimaze amezi 28 zazanywe mu buryo bwa rwihishwa hifashishijwe inzira zidasanzwe. Hagakurikiraho inyama za Kobe beef zitetse mu buryo budasanzwe, buri gace k'inyama kagura amadolari asaga 400. Hagakurikiraho inyama za Wagyu steak zo mu Buyapani zirimo ibinure byinshi ku buryo bishonga iyo binyujijeho urutoki, kugira ngo iryo funguro ry'inyama ryuzure. Ryongerwaho n'imbuto z'amoko yose zivuye muri Thailand, imyembe yavuye muri Philippines n'imbuto za calories zivuye muri Chili, byose kandi bizanwa mu buryo bukonjeshejwe kugira ngo bitangirika. Ifunguro rimwe rya mu gitondo rishobora kurenza amadolari 3,000 mu gihe abaturage be batunzwe natageze ku madolari 2 ku munsi. Ariko gukora ikawa ye niyo nshinga ikomeye mu gitondo, yo akunda cyane, nivuye muri Brazil, yokejwe mu buryo bwihariye ikagezwa i Pyongyang mu buryo bw'ibanga. Nta muntu n'umwe birabutswe uretse abamuhora iruhande banamucungira umutekano. Iyi ibifite agaciro k'amadolari 500 ku kilo nk'uko twagiye tubivuga. Iyo kawa izanwa n'umukozi we bwite akoresheje ibikoresho bya zahabu, ikaba itetswe n'amazi avuye mu Bufaransa. Impumuro yayo yuzura icyumba cyose mbere y'uko ayisomaho, kandi ibi byose biba inyuma y'inkuta, nta muturage n'umwe uzigera bibona. Hanze mu mihanda humvikana inzara, abana bafite imirire mibi bajya ku ishuri batambaye inkweto, ababyeyi batonda umurongo bashaka ifu y'ibigori bagenewe. Ariko imbere aryambaye amakanzu akomeye arinzwe n'abantu biteguye no gupfa mbere y'uko itangazamakuru ryo hanze ribona basi n'akayiko ke ka zahabu. Mu isi ye ifunguro rya mu gitondo si ukurya gusa, hari n'umuhango wa buri munsi w'ububasha ndetse n'urwibutso. Birazwi ko ngo mu gihe abaturage be bari kwicwa n'inzara, we bari mu birori, kuko nta kintu na kimwe ndetse yewe n'igitondo gitangiriwe atatanze itegeko. Mu gihugu aho inyama ari nk'umugani n'isukari ikaba ari amashyengo, Jong Un arya nk'umwami w'abami.
ibyo arya si uburyohe gusa, ni ikimenyetso. Buri ntambwe ye ni ugusuzugura amahanga, buri funguro rye riba ari itangazo ry'ububasha. Nubwo ibihano mpuzamahanga byazitiye Korea ya ruguru kubona iby'agaciro byo ku isi, ameza ya Kim yo ntabwo agerwaho n'ingaruka z'ibyo bihano. Inyuma y'inkuta zifunze mu biryo bye harimo foromaje ya emante yo mu Busuwisi. Ubu bukaba ari uburwayi bwe kuva akiri mu Busuwisi, kandi ibyo ni intangiriro gusa. Kim arya amafi ya lobster avuye mu nyanja Atlantique agura $250 ku kilo, azanywe mu buryo bukonjeshejwe kandi agatekwa mu buryo bw'Abafaransa. Hari kandi amagi y'amafi bita beluga caviar byo mu bwoko budasanzwe rigura $7,000 ku kilo. Iri riribwa hakoreshejwe ibikoresho birimbishijwe na zahabu. Hari sosi noneho y'amafi ya shake abujijwe mu bice byinshi by'isi. Iyi iracyari ifunguro rye rya buri munsi. Hariho kandi na divayi yiswe y'inzoka, snake wine, ikinyobwa cy'abaherwe bo muri Aziya bemeza ko cyongera imbaraga z'abagabo. Kim afite amacupa yayo amaze imyaka irenga 20. Imwe ifite agaciro gasaga $2,500 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arimo igishushanyo cy'inzoka ya kobra bigaragara ko izingiyemo imbere, ndetse n'ibyarya nyuma y'ibiryo nabyo ni imboneka rimwe. Amakeke y'Abafaransa, shokora zo mu Bubiligi na creme glace zirimo indabo za saffron zivuye mu Buperesi, byose bizanywe mu buryo bw'ibanga hifashishijwe za ambasade z'indahemuka n'abacuruzi b'Abashinwa. Uyu si umuntu urya rwihishwa, ni umuntu usuzugura isi yose arebe niba hari uwamuhagarika. Ibihano bibuza kuzana ibintu by'agaciro, ariko kuri Kim amategeko n'amagambo gusa. Ububiko bwe bw'ibiryo n'ububiko bwe bwa wine biba biri kwisekera ibyo bihano. Mu gihe abaturage be bagenewe ibirayi bike cyane, we anywa champagne abona rwihishwa $2,000 ku icupa rimwe gusa. Kuko kuri Kim Jong Un kuri iby'agaciro si ukwishimisha gusa, ni ukugaragaza ko ari hejuru y'abandi bose mu gihugu gishonje no mu isi hose. Umugabo utarya gusa ibitemewe, ahubwo wubatse intebe y'ububasha abishishikariye. Muri Korea ya ruguru hafi ya hose gutembera bivuze kugenda n'amaguru. Amagare afatwa nk'ubutunzi buhambaye. Imodoka ni inzozi zigaragara gusa muri filimi zicengeza amatwara rya leta, ariko kuri Kim Jong Un imodoka si uburyo bwo kugenda gusa, ni ikimenyetso cy'agaciro, ni nk'ingabo ubwazo. Kuri we ni nko kubona ibikinisho bifite amapine. Imodoka ze bwite zirenga 100, zose ni z'agaciro kandi zazanywe mu buryo bwa rwihishwa hifashishijwe amayeri menshi. Mu mutima w'ubu butunzi harimo Mercedes Maybach S600 Pullman Guard, imodoka ndende ya limousine itinjirwa n'amasasu ifite agaciro ka $1,600,000 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyo modoka ikoreshwa n'abami n'abaperezida, ariko iya Kim yo ifite uburyo ishobora gusohora imyotsi yo kumuhisha bibaye ngombwa. Amapine atatoborwa n'amasasu n'ibyuma bikomeye bishobora kurokoka igisasu cya grenade. Inyuma yayo haba hari izindi modoka nka Rolls Royce Phantoms, Lexus LX 570S, Toyota Land Cruisers ndetse na Ferrari 599 GTB Fiorano. Buri imwe ifite agaciro hagati $300,000 n'$600,000 by'amadolari ya Amerika. Zose ziba zarakorewe amavugurura akomeye mu mutekano uhambaye no mu bwiza bwo mw'imbere. Harimo utubari tw'inzoga, intebe z'agaciro n'uburyo bw'itumanaho bw'ibanga. Ariko izi modoka si zo kugenderwamo gusa, ni ibikoresho byo kwerekana imbaraga zihambaye. Buri gihe yasohotse buri kintu kiba cyateguwe neza. Iyo Kim anyuze mu mihanda ya Pyongyang, imihanda irafungwa yose, abaturage bakabuzwa kumureba mu maso, kandi abashinzwe kumurinda bakiruka iruhande rw'imodoka mu buryo bwateguwe neza cyane, batoranyijwe kubera ubudahemuka bwabo. Kandi ikindi kintu kigaragara gitangaje nuko bose bagomba kuba ari bagufi kuri we. Buri modoka ni nk'indorerwamo, ntiyerekana uwo ari we gusa, ahubwo yerekana uwo ashaka ku isi mubona nk'uwo ari we. Umuntu udatsindwa, umuntu utagerwaho, umunyacyubahiro. Zibikwa kandi mu mazu y'ikuzimu munsi y'inzuzi, zirinzwe n'uburyo bwo kumenya isura y'umuntu n'abarinzi b'indashyikirwa. Imashini zazo zaka buri munsi, ndetse niyo zidatwawe kugira ngo zikore neza kurushaho. Kuko munsi ya Kim Jong Un imbaraga z'imodoka si uburyohe gusa, n'ububasha n'ubutumwa buri ku mapine bugenda. Ntabwo agenda kugira ngo agere yajya, ahubwo agenda kugira ngo akwibutse ko uri muri Korea ya ruguru, kure cyane y'intara zishonje n'ibirori bya gisirikare. Kim Jong Un ahungira mu nyanja mu mutuzo mwinshi, ariko ntabwo aba ari mu bwato bwa gisirikare cyangwa ubwato busanzwe bwa leta. Uburuhukiro bwe buri mu bwato bw'agaciro bwitwa yacht bwa $7,000,000 z'amadolari ya Amerika, bivugwa ko bwitwa Jong Un, bivuze ikiyoka kinini cyangwa se dragon. Ubu si ubwato busanzwe, ni ubwami butemba mu mazi bw'agaciro gakomeye, bufite uburebure bwa metero hafi 60. Ubu bwato bufite uburyo bwo kwiyitaho bita spa, icyumba cy'umuziki kidashobora gusohora amajwi hanze, n'ibyumba byinshi by'agaciro birimo imyambaro yihariye yo mu Burayi n'imbaho z'agaciro zo muri Burimaniya. Umutetsi we bwite aba afite igikoni kirimo ibikoresho byose byo mu Buyapani, agakora amasaha 28 kuri 28 ateka inyama za wagyu na foie gras, ndetse no mu nyanja hagati. Ibi byose bari kubikora. Umutekano uri hose, ariko ntugaragara. Ubwato bufite ingabo zikomeye za gisirikare,
kandi itumanaho rya satellite riba riri mu rurimi rw'ibanga rwakozwe n'Abarusiya. Drone z'ubutasi zigurutswa mu mutuzo hejuru y'ubwato. Afite uburyo bwose bw'itumanaho bumwemerera kuganira no gutanga amakuru mu nyanja hagati, kuri y'amasatelite y'amahanga no kure y'inkuta zumviriza. Iyo uburebeye hanze ubu bwato ubona busanzwe, ariko ubwo ni uburyo bwo kujijisha. Imbere buri hantu hose hateguriwe uburyo bwo kwinezeza n'umutekano. Inkuta, amatapi afite agaciro kasaga $100,000 by'amadolari. Ububiko bwa divayi zo mu Butaliyani n'ibyumba byo gukorerwamo massage. Kandi n'ubundi nk'igihugu kiri mu bihano mpuzamahanga, kubaho nk'ubu bwato birabujijwe. Ariko ibyo Kim ntabikozwe. Byazanywe muri Korea ya Ruguru binyuze mu bucuruzi bw'Abashinwa n'amasosiyete yo muri Singapore. Ubu bwato busuzugura amategeko y'inyanja yewe n'ubwenge busanzwe. Ntabwo bwakabaye buhari, ariko burahari, kuko kuri Kim inyanja si ahantu h'amato y'intambara gusa. Ni ahantu akorera ibikorwa by'ibanga n'ibinezeza bitemewe, ndetse akahubakira ububasha butagerwaho. Muri Korea ya Ruguru ndetse n'inyanja ifite shebuja, kandi iyo Kim Jong Un ari mu mazi, iminwa y'imbunda ntiyatinyuka gusakuza. Ubwo ni ukuvuga kurasishwa. Ubutegetsi bwe bwitaye cyane ku kureba uko umuntu agaragara. Kim Jong Un ntiyambara imyenda gusa, buri koti, buri nkweto, buri saha bitoranywa atari ukugira ngo bimufashe, ahubwo kugira ngo bibe ikimenyetso. Ntabwo yambara kugira ngo amererwe neza, yambara kugira ngo agenzure ibintu byose. Munsi y'inzu ze hari ububiko bw'imyambaro bwihariye butandukanye n'ubundi bwose muri Aziya y'Iburasirazuba. Hari amakote menshi yadodewe mu Butaliyani, buri rimwe rifite agaciro gasaga amadolari 5,000 y'Amerika. Yakozwe kugira ngo agaragaze icyubahiro kandi ahishe inenge ze zikomeye. Munsi y'amakote ye haba hari inkweto z'uruhu zakozwe n'intoki zikorerwa mu Buyapani, n'amakote maremare y'agaciro agenewe imbeho ikaze n'uburyo ashaka kugaragara mu bantu. Ububiko bwe bw'amasaha bufite agaciro gasaga $8,200,000 by'amadolari y'Amerika. Harimo amasaha yo mu bwoko bwa Patek Philippe, Rolex na Movado. Ibi si ibintu byo kwirimbisha gusa, ni itangazo ry'ubutunzi bwe n'ububasha. Imbere y'abaturage ashobora kwambara Rolex isanzwe ubona ko iciriritse, ariko ni uburyo bwo kugaragaza ko ari umuyobozi w'isi. Mu bwiherero yambara amasaha arimbishijwe na diyama, amoko adasanzwe yo mu Busuwisi, ndetse n'abahirwe bashobora kutabona. Buri gihe yagaragaye kuri televiziyo ya leta, imyambaro ye iba yabazwe neza. Ikoti ry'umukara rya Mao kubera umurage we, ikoti ry'abazungu kubera diplomasi, n'ubundi buryo budasanzwe bw'imyenda kugira ngo akomeze kugaragara nk'umuntu udasanzwe. Iyi si imideri gusa, ni ukwigira imana yo mu isi. Munsi y'amazu y'agaciro ya Pyongyang n'ibiraro by'igihugu hari indi si abaturage batazi. Ni iby'agaciro bidateganyirijwe abanyagihugu, ahubwo byateguriwe umuyobozi w'ikirenga. Mu mutima w'ubu bwami bwihishe harimo agatsiko kitwa Pleasure Squad k'abagore bagera ku 2,000 batoranyijwe mu gihugu cyose kubera ubuto bwabo, ubwiza n'ubudahemuka budashidikanywaho. Aba bigishwa umuziki, kubyina, imyitwarire n'uburyo bwo kubika ibanga. Ntabwo bafatwa nk'abaturage basanzwe, bafatwa nk'amaturo yahawe umuyobozi wabo Kim Jong Un. Barindirwa mu mazu y'ibanga, bamwe muri bo ntibigera basubira iwabo. Ibirori byabo bibera mu mazu y'ikuzimu munsi y'amazu asanzwe y'ubutegetsi bwa Kim. Hano ibi birori biba bihambaye kurusha iby'ibwami. Amatara y'agaciro avuye muri Australia, inanga nini n'inkuta zirimbishijwe mu buryo budashobora gusobanurwa. Ntabwo zigereranywa amacupa ya Louis, champagne ya Don Perignon na divayi ya Chateau Lafite Rothschild. Buri imwe igura amadolari asaga $2,000 by'amadolari y'Amerika. Izi muri ibi birori zinyobwa ku buntu kugeza mu gitondo. Mu gihe igihugu kiri gusaranganya amafunguro, umuyobozi wacyo we abasayisha. Kandi umuziki ni uw'abazungu nka jazz na classical, umuziki wabujijwe abaturage mu busanzwe, ariko we arawishimira mu buzima bwe bw'ibanga. Iri joro ntiriba ari iryo kwishimira gusa, riba ari iryo kwerekana ko ari hejuru y'abandi bose, kwerekana ko nta gihano kimukanga, nta n'amahame mbwiriza muca agenderaho. Inyuma y'amazu ya miliyari z'amadolari, ibikoresho bya zahabu na diyama, hari ukuri gushukana ko ububasha mu butegetsi bwe ntabwo burindwa n'itegeko cyangwa ubundi bunyamuryango, ahubwo burindwa no kwica abandi. Mu mwaka wa 2017 isi yose yatewe ubwoba n'uburyo umuvandimwe we Kim Jong Un bavukana kuri se yiciwe ku kibuga cy'indege cya Malaysia. Yishwe ku manywa y'ihangwa hakoreshejwe uburozi bwa VX Nerve Agent, uburozi bwica kurusha ubundi bwose buzwi n'abantu. Ubutumwa bwagaragaraga isano y'amaraso nta kintu na kimwe ivuga, iyi ntebe y'ububasha bwe iri mu kaga. Ariko Jong Un ni izina rimwe gusa ku rutonde rurerure rw'abantu bazimiye. Abajenerali, abaminisitiri, abashinzwe umutekano ndetse n'abantu bo mu muryango bagiye bazimira nta rubanza cyangwa gikurikirana. Bamwe bivuga ko bishwe n'imbunda zirasa indege, abandi barazimira gusa. Icyaha cyabo gushaka ubutegetsi gusa, bikaba ari byo bazira. Ubwoba bwa Kim bwabyaye uburyo bwo kugenzura ibintu byose mu buryo bukabije. Abashinzwe kumurinda babuzwa kuba barebare ku musumba. Imodoka zimuherekeza zikoresha amayeri yo kwiyoberanya, zihindura imihanda mu munota ku wundi. Ibiryo bye birasogongerwa mbere yo kugira ngo harebwe ko nta burozi burimo.
indege ye bwite akenshi iguruka batayirimo. Ku bantu bo hanze ibi bisa no kurenza urugero, ariko kuri Kim Jong Un mu buryo bwo kurinda ubuzima bwe, kuko muri Korea ya Ruguru ubwisanzure budafite imipaka ntibwangiza gusa, ahubwo bwanakurimbura. Kandi kuri Kim Jong Un kuryama ari muzima bivuze gutegekesha igitugu gikomeye, cyane no kwemeza ko buri gicucu icyo ari cyo cyose amenya nyiracyo. Ibisi ubuyobozi gusa ni ugukoreshwa n'ubwoba bwanditse mu maraso, kuva ku meza ya mu gitondo ya zahabu kugeza ku bwato budasanzwe. Kim Jong Un aba mu buzima busanzwe, ari inzozi z'abaherwe mu gihe igihugu gishonje inzara inuma, nk'inzozi z'abaherwe mu gihe igihugu gishonje inzara inuma. Imodoka ze, amasaha n'ibirori bye bisuzuguza ibihano yafatiwe. Abanzi be barazimira, abaturage be bashobora gusega icyo babwiwe nawe ko ari Imana. Ariko inyuma y'ibyo byose hihishemo umugabo woroshye, ufite ubwoba kandi uhagaritswe umutima no kugenzura ibintu byose, utinya inzara no kwicwa. Dusoza iki kiganiro cyacu, ni iki kigutangaje cyane ku butunzi bwe bwihishe, inshoreke ze, ubwicanyi cyangwa amasaha miliyoni 8 z'amadolari? Andika igitekerezo cyawe maze ukore subscribe kugira ngo ibindi biganiro byacu by'ubutaha bitazagucika. Njye nk'ibisanzwe ndimugira banga ati aha hakaba ku nkomoko official. Mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi. Ndabashimiye.